Man mati gamina ni Paulo do kyo kaido Korinto. Rakwa fatfatak ikapitona. O chiring nyo do te gaminyo ko naknak mano kapyapya pano kaji maparagpitano mga kay. Amyana kati yaro no farida yamapasag pienso kataw-tawda. Amulyo ikapyapya naranano kaparagpit dano mga kay. Akman sira susango mafakasa matsifagafagay. Umakiyam panad na din ako kangangana. Akman sango mafakasna. Ta o kataw-taw no mafakasam italamorong no makakina. Akman sango kataw-taw na no makakina. Ta italamorong na no mafakasna. Amuriyo jinyo mapasalayido kaduan jinyuan. No nakamno asa jinyo so kapinorinam. Manuyong wo kapitarak nyo so alikay. Amno kumafusra na may noriam, may tofong kamuna may yafendo fagay. Ta litan na inyo ni satando kajinyo makaparanganso nakamnyo. O chira na yam, baka na ko ipasensyon dinyo. Ta ko ikarilo inyo. Ko ikakrawo kakmanyo diyakan na nini maparagpit. Am kajina may yangayano na kanakamdo kataw-tawa nituro na niya mataduto. Ta amyanso tawa akman siyang. Amyanso tawa jakman siyang. Si Jai Kwara na yam, kupa miringin sirawo jipa ni may sinmo atawa kano fawa mavagas a uminarjakan. Ta apyapya pao kavivo do fagay. Amno si jinyo apratse uno na nyo apyapya wo kaparagragpit nyo. Ta maruraw to katuna ang yanando uno na nyo no kakinyowa matsifagafagay. So, iyano chiring ko do nimi sinmura na tao. Ta, baka na nakanakam ko ya. Ta, nakanakam na ni Yeso. O mafakasya na ginangariyo kangangan na makakay. Numano yung kanyi kumarunara na jirana matsifafay no, jirana may ulido kangangan na. So, ichak manasang no makakay. Taji na to pakarwawo kangangan na mafakas. Akman siyang. Ta yaminso chiring ko do karuan no tao. Baka na nakanakam na ni Yeso. Numinso manaralaya nimba paragpit rana so di manaralaya mafakasa kasari na masito fong jam apyaw akman siyangan. So di na to pakarwiso kangangan na mafakas. Numinso manaralaya mafakasa ni sumuksakra na do di manaralaya mga kaya kasari na no mga kaya masito fong jam. Di na to nga riyo mga kaya na. Tao di manaralaya mga kaya ni maparagpitira na so manaralaya mafakasam masidong na no mafakas na. So ipatsangin na do mafakas na masidong na niya matadito. So ichak manasang no ni matsifafayra na di manaralaya mafakas. Ta masidong na no makakay na. Ta si jisira akman sangam di na nidunga ni amataduto o ananakda. So ikano yung da papiyawan na ni amataduto. Amno karwanda sirawo manaralaya kadwanda do fayam. Tunyo na matsifafrayo akman sang. Tana makakaya, tana mafakasam, yinyo na ratan. Tao, ni pamneka na diatan niya matadutuam, kakrebanayatan api aso nakanakamdo kafafakita. Ta imura na yamanaralaya mafakasam, ikong mo ipaka tanang do kapakasidong mo so, kaungangan mo umano yung di Yeso. Inyura na kamakaya na, yamanaraliyam, ikong nyo ipakatanang do kapakasidong nyo so,
kamafaksan nyoa umano yung di Yesu. Mamiminta mangurido ni turuna ni amatadutoa awa panso katautautan. Sujita mapasyalayja. Ta uriwo yako ipangananaw do pay chak yok kaya na. Inyura na tao do yotaya ni yung kadanrana do katautawa man yung isa di atawa yamrali rana ni Yesuam cha. Yinyo na iwawo yung kadnyo. Yinyo rana bakana tao do yotaya o man yung rana ji Yesuam tana abo yung kado kataw-taw nyoam abnekena inyoa anak na ni amata dito. Tana yung kadana tana yung kadanam miyangay. Unimakdeng naam kunuta ji amata dito. Sujita ngersangino kasasawodan tatao. Tana ni may chicinda ka kalam suyendano tao no kapanaralimuam jimo aratan. Akman kasangso nakemno si jidara na pay lamlam suya imo. Ta ulamlam sida tawa, uman yung ji Yesuam, to na liwira na sirado tangay na ni amata dito. Akman susang sirawo, to na liwira tawa, uman yung ji Yesu. Ta lamlam suya na sira ni Yes Kristo. Inyura naam, yatira ko na ni pagitan jinyo ni amata dito. Amuru jinyo mamyapyayino tawa tumalamorong ninyo. Ta italamorong narana inyo ni amata dito. Mga kakita, jinyo ngersangan wo kasasaudan nyo do tangay na ni amata dito. O magarana do jipanyi matsifafaya tawa. Abo ni mangapkuwa nakanakam na ni Yes Kristo. Kanyi mariluna niya kanyi amata dito migan-ngan niya. Suko pangurayan do katao-tao kuwa yamapatwa uso chiring ko. Nuko cita no alalo do teiramam ko api-apian pa kakmantasya tawa di matsifagafagay. No yara namien jinyo so tawam jinyo naknakmawo kapakarunyo siya. Amno si abu pa jimo tawam jimo naknakmakiyan na jimo no tawo. Amno si ikakra mo kaparagpit mo tiya. Ta baka na raratan uri. Amko api-apian pa kajinyo nginaran sira. Masangan no may kamadadayan farida do kavavarida. Uko ipansipa jinyo. Mga kaktawan, yalikira na ta yawapso farina niya mataduto. Amurian, inyura na yamienso kaungangan mafakasam, akman kamu ranaso kabuano tawa aburanaso ikasanga mawapso farina ni amataduto. Tana maingen uno nada tana masyari. Tana aro so aprapra tana abu tau siyawo kasanga na jinyo no kakadia faria umrali ni amataduto. Unyi makatap-tap rana so kanando karawanam. Akman siya so jinyito magamdo kanakanan. Tao karawanayam makikaya kumafos. Di kamwa rawat so unonan. Tao makakaya kabuano tawam. Tunang dengiwo kanakanakam na so farina ni amatadutowa ipasari na siya. O manakemdano makakaya yananranano tawam, naknakmendawo kapasari da so mafakasda. So ikano yung da may karwara na so nakanakamdi amataduto. Ujinyi machiva faipa mafakasam, farina ni yamatadutowo manakemda. Ta isari da kapiking dano woyoyat da kano wononad da. O manakam ni machifa fairana mafakasam farido kafafaida. Ta naknakmendawo kapasarida so makakida. Uko peijiringan sangam kusyudengon inyo. Sukoji
mapasunsunyi jinyo. Ta uriwo ikakdekdeng nyo pa mangapso farina ni amatado to. Aji mangbeiwan dia. Unyi tamtam kandara na tao kajida na ngapansiram. No jina aprachino makewo wono nadna. Makrano kapapapenna paam. Apya-pyarana katunarana. Mapapananso yananaso nakamamafakes. Tao akmarana sangam bakana raratan wo akman sang. Amnumianso tawa yakrano kapapapennaam tunarana mamnekido unondedna wo kapratnado unondedna. So ikapyapianarana no kajina mapapanan. Tana ipansidawo kapyano mapapapenam akrako pa wo kapyapianano kaji mapapanan. Unyi machi fairana mafakesam yi neksikdo tao do iya na pano kangangana do karawan. Amno mawokrana wo makinam apyawo kapiruana pa so kapachi faina. Amni apiana kangina sumaksakdo manarali atawo. Amno ji naranakran wo kapachi fainam apya-pyarana wo akman sang. Uriranam nakanakam ko urido kataw-taw ko. Kunaknakman wo katalamorong nanya kano seri na ni amatado to.